kolege. Pa da nazdravimo ponovnom miru na Balkanu. Jasno, da. Živjeli? Živjeli? Živjeli. Bre, šta je ovo? Bolja moja rakija. To mi je, kolega, najčuveniji Hennessy konjak. Krasno. Nego, Janez, Ja? kako je vama, bre, u tu Evropsku uniju? Koliko zarađujete, bre? Pa evo da budem iskren, na mjesečnom nivou ja zaradim otprilike 2.500 eura. Sjajno. Mjesečno potrošim oko 2.000, a gdje mi ode onih 500, ne vem. Mislim, ne znam, nemam pojma. Sjajno. Primjerice, kod nas u Hrvatskoj situacija je vrlo slična. Ja zarađujem 4.000. Eura? Ma konica. Potrošim tak 2.500, a gdje mi ode onih 1.500? Ne vem. Ja zaradim 20.000. Eura? Ma ja. Dinara, da. A potrošim 30. Odakle mi oni 10 da gojebem? Pojma nemam. Tipično za Serbiju, ne? Da vas pitam, kolega, kako ste organizirani? Znate, ja imam, kako bih vam rekao, baš tendenciju priključenja Europskoj uniji, pa me zanima kako to kod vas funkcionira. Vidite, kod nas u Europsku uniju sve mora da funkcioniše striktno po planov, znači da se isplanira, ne? Primjerice, u našoj aeroplan industrijo, ne, avionska industrija, ne, naši inženjerov se stanu se ujutru na početku radnog vremena u 9 izjutra, naprave striktno nacrtov, sve po planu, 5 popodne na kraju radnog vremena naš avion se nalazi već na pistov. Krasno. Vidite, mi smo čak otišli i korak dalje. Naši inženjeri, primjerice, u 9 časova prave skicu za taj brod, remorker, što već. I u 12 časova taj brod već plovi. Po Jadranu. Po Jadranu. Ma nije to ništa. Majte, molim vas, pa nemojte, kolega, pa kak nije ništa. Naši inženjeri Ja? ustanu 8 da grade ovu fabriku piva. Pivaru, bre. I? U 9 svi mrtvi pijani, bre. Ajde, živjeli.